It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. 5 minutes before 6 o'clock ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakuphuma emsebenzini namhlanje ngivumele kufundele 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Lokhu sinawo lomoya ukukholwa njengokulotshiwe ukuthi ngakholwa ngakho ngakhuluma nathi siyakholwa ngakho ke siyakhuluma. Cela ubambe le ndaba yokuthi zonke izinto esifisa ukuyibona ezimpilweni zethu kumele sikhulume, izinto esikhulumayo izona izinto esizoyibona. Number 2, nansi into ngicela ungibambele yona. The enemy cannot read your thought, but the enemy can read your words. Isitha asikwazi ukuhlasela ngezinto oyicabangayo, kodwa isitha sikwazi ukufunda izinto oyikhulumayo bese sibona ama weapons esingakuhlasela ngawo. Ngamanye amagama umuntu onikeza isitha izinto ezingakuhlasela ngazo wena ngezinto sokuyikhulumile, ngoba mawukhuluma izinto ezipositive nezinto eziright ngawe isitha silahlekelwa i-equipment esingayisebenzisa ukuhlasela impilo yakho. Kodwa silindele ukuthi usha amagama athile, the moment wakhuluma amagama athile bese siyayibamba into esoyiletha kuwena. Ngakho mawulokhu ukhuluma izinto ezipositive nezinto eziright nezinto ezinhle ngawe ulahlekisela isitha ngama-point nangama-tools esingawasebenzisa ukuhlasela impilo yakho. Cela uyibambe lento ukuthi izinto ozikhulumayo yizona isitha esizoyisebenzisa ukushaya nokulimaza ukuphila kwakho. Bheka ukuthi ukhulumani ngawe, bheka ukuthi ukhulumani ngabantwana bakho, bheka ukuthi ukhulumani ngomshado wakho, bheka ukuthi ukhulumani ngomsebenzi wakho, ngoba onke amagama osukuwakhulumile usukunikeza imbuzi sithi ukuthi nanku umsebenzi olulozowenza, thatha lamagama bese ungishaya ngawo. Phela yingakho ngesikhathi uZakaria kade lokho enyuka njalo eyothandaza etempeleni engamtholi umntwana beno Elizabeth, kuthiwa iBhayibheli yafika ingilosi yafika yamtshela yathi unkosikazi wakho wena Zakaria uzokhulela bese uyozala indodana ezoba uJohane igama layo. Ngoba uZakaria noElizabeth kade sebebadala bengasabathola abantwana, wathuka uZakaria futhi lento wangayikholwa nokuyikholwa ukuthi yokwenzeka ngempela. Kuthiwa ingelosi yavele yamvala umlomo. Yini yenza ingelosi imvala umlomo? Ingelosi yayibona ukuthi njengoba engayikholwa lento uZakaria uzosuka hambe yokhuluma nonkosikazi wakhe akhuluma izinto ezirong, bese sitha sifunda izinto ezirong akayikhulumayo, bese kuphazamiseka icebo uNkulunkulu akafuna ukulenza ngomndeni kaZakaria ukuthi kumele uthole umntwana esemdala. Ngakho wavele wavala umlomo waze wafika umntwana kwayima ekhuluma, ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi emagameni esiwakhulumayo siyasinika isitha amathuluzi okusebenza, siyasinika isithi ikhali zokusihlasela ngamagama esiwakhulumayo. Wavala umlomo wangakhuluma lutho, ngoba isitha sikwazi ukufunda izinto oyikhulumayo bese sithola izinto esokuhlasela ngazo. Mawufuna ukubona unqoba, mawufuna ukuyibona udlula, shintsha ukukhuluma kwakho. Mawufuna ukubona impilo yakho ishintsha, shintsha amagama owakhulumayo, uzobona kuyakuba noshintsho empilweni yakho. Ngiyakholwa ngakho ngiyakhuluma. Khuluma izinto ezinhle ofuna ukuyibona zenzeke empilweni yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.